Limpersha ya ke Green Hills Higher Secondary School ke Independent Cup Football Tournament arajar arpasau balapun long ke HANM Maudin Kening Circle ke bapun kot ha kesngi khandu dari arajar arpasau hasorin kham ke Mount Zion Secondary School ke lapun long ke tiebreaker ya ke Green Hills High Secondary School akan kesngi lawan bani shimenta ke hendu tadi ke school jang ke thain sorin kham kala adu kala yo ada kepisah ke bakhatsan hajar ringkat ke trofi bat kat ba ke bawan baar ke layo 10,000 bat ke trofi. Hak sengikut lawan sak hilang u presiden jang ke seng kemie uba lamprang kharbani bat ubawan nongse uraiwan sotun lembat u Venus rangslang kinong hikai lembat kiwe kibela syakot sengobha. There's no amount of money that can buy the smile when you see a child smile. So nak kata tahu habang ipet bagi kena sekolah mata kesengi kia taha kia risa ni ken mau hakapor ke bagi dapet kat nung semua tenat nomor on dak por ngi ban ong ban ya la ban ya risa ban ya kemen ban ya be nim don chuk ndai kladon ke responsibility bangin ketpat na ko menta kalau wei jong ki long din ki jongi ki bangi shen ngin sa IT nok haki ban penjat ya kini keri ke wi ke jongi Kinadu upna Disember keladon ke jingplan ke jongi bangin ong ba ngin pendek kai sport disiplin ki baper hakini ki tain morong kenang nilai yosong ya ke meeting rengkat bat ke executive committee jong ke H&M na po morong kenang circle nila ong bangin dek ya ki kam sports ya ki kena school hagi disiplin ki baper nila approach ya ki school ki badan hani ha po snong andai nak menta bagi program ki boper sekolah ni posol kam kimla syu ban ye sim menta hagi disiplin ki boper andai ga ga jing temu jungi ka bakong san kolong ban yo ya ka khmat pu sam sekolah ni mentau snem ni ong ba kam lelei dangila ban pende tang ka football andai in saya pet hagwe ka porpat balek si la syamsnam nyela ban penurlong ya kijing temu jungi bangin yu ba uwei ka wei ka kena kan simbenta hakikam sports hagi disiplin ki boper kata ka de kijing temu jungi ke bakong san kalau ban yu ba uwei kena skol yo ya kata kajing yo ya kata ka khamat ka bapu samrke kata ka de kijing temu jungi ka banungkong ka banong syap kajing temu jungi ke baar kalong ban yoi bala syai state sports jong ke jela ke jungi bala syai la isi let's see ke la ban represent what ya keri India ro hapo ke Olympics jong ke pertai hi barang away namar gumba yoi dakam sports kalau organize dia kena ka intersport football champion kum sibenta ban penkiu syaprang ya kisamla ki hep ki berit ki don kasap ya lekai football bat ke bakam kungsan ka bakatong H&M kalong kadon ya kadong rim ban penkiu syaprang ya ki lekai sport kalong ban penklet ya ki jingdi ki pasniu ki palaken rai hagane kari ka bi ka jungi Kamtam udrok jindi ubasirkai ubalarung haki kendong kumbang YouTube barbor udrok udai uta unong penjat ubajar ya keno kecak benriu hasla perkai kumba giong hakitin dongwei drug is a silent killer in the world de kaseng ke kermen ba lengba gini gicing yelakai spot baper ya pigi samla kan penlong ya pigi samla ban klet ya dicam ki basleu ban klet ya dicingdi ki basleu kamtam ya udrok ke bakum ke ribet ke jaj benreu ye kun persya ha gini gisnem bat hadu mentaru kumjo dedang jung kaseng ka kitbok kitwang yepi ki kena school
bat kawe ke ba kum roi lam kwa kentui pi ba sap ya kini ba watla pidon ya kesap pada lekai football tim dai pat panklet ya kejing pule nabar isu to ba kejing pule kejing start kedai ka ba kong santam ha kejing em juni kibreu nabar kum kajala gidon kam ya kijong di IS gidon kam di IPS gidon kam di IFS na kitari trai mulok tenaba kata kajing ya kai sport berkajing pule kadai berian rengkat tapi di kenas gol di PN kajini kidong ya kai
pula nama Sunshine Secondary School. Kami pula macam 3 macam di tempat nampak ni Kenarit bersekil untuk pau nampak kering dan pergi. Halek jauh Calvin Lincoln dengan semangat jalan. Satu kali sedikit. Secondary School,